Ini penting saya wasiatkan. Jadi apa waktu buah sebenarnya lima waktu tapake guna tongang ye. Yolona mangaribi makanja mengaji atau masikiri. Imonrina mangaribi letu isa makanja ipake masempajang. Sepertiga malam makanja ipake milodong dan sholat. Menjelang subuh di waktu sahara ipake toba. Imonrina subuh letu isra ipake masikiri. Kok kira malang. Jadi makanya apanya malang nomor di pega istighfar. Minimal ko yabu akasiratu tabaca istighfar setiap selesai sholat fardu. Ya ulah raja tak gangkulian kita pega istighfar tak. Nama kadang astagfirullahaladzim 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 atau maknanya astagfirullah 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 astagfirullah. Yang penting aja tak kena astaga itu dia naga cowponcoy itu jadi astagfirullah. Iya ko sayyidul istighfar si kanjak-kanjakna ko saya hanya tidak istilahnya makoy detona mutlak harus makoro cuma angkami tau panrita wacuri amalanna yang langsung memberitahu maka dia kotomelo istighfarna. Usahakan sebelum istighfar itu telu agak-agak mupigau. Ini pesan guru kami. Yang pertama sebelum istighfar ko baca salawat ko jolo. Salawat ki jolo. Jadi kita dulu baca salawat. Namo katalumi bacanya salawat. Nah salawat kami namakanja itu bu salawat Ibrahimiyah. Aja tak kada bang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad tidak tapasukui Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya ribaca salawat suku asannah. Jadi yo ko hadisa mana sahadisa Bukhari Muslim. Maka dari Nabi ta salawat yang paling sempurna Nabi ta langsung pawi salawat kami na suku kami na makanjae salawat Ibrahimiyah. Apa dua tau ilau dongang Nabi ta si Nabi Ibrahim. Jadi ya rata baca makanya itu salawat Ibrahimiyah ya ku baca akatallu napaki milau dong. Angka penjelasan uruntuk maka dia komelo ki doa iterima tabace salawat Ibrahimiyah kataluna paki milodong itu doanya mustajabah tapakolinya kataluir na iya mina madari di baca kapa ko matahayya ki di isaliwan na tahayya dia dibaca padahal ia tu salawat Ibrahimiyah apa onrona nama kanja ibaca apa onrona walaupun istimewanya sebenarnya dibaca mana setiap waktu tapi apa onrona nama kanja ibaca salawat Ibrahimiyah nomor siddi kotomelo matinro nomor 2 kotomoto oleh tinro ya yero yonri baca ro nomor 3 kotomelo milodong ibaca tu yero kotomelo milodong yang keempat kotomelo toba. Kalau berdoa untuk doa apapun hajat, tabaca jolo. Kalau kita mau bertaubat, termasuk istighfaronna, tabaca jolo ir. Apa magai? Iya tu salawa. Nabuka pintu na lagi Iya rupa doa ngetoba langi melo nolam mendre. Jadi ya kodeta salawa dena tak buka. Tapahan nih. Jadi ya komeki buka pintu na lagi usahakan as-salawat ki jolo. Nasaba doa itu menembus pintu langit, melewati pintu langit.
pitu pintu nalangi enola, pitu susung. Yero melo nola. Jadi as-salawa kina tak buka jolo, napa ki milodong. Tapi namo makana bami Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat matosan nah. Tapi ia makanja ko suku baca. Suku tapalak mana mo ya roto? Iya tapi ya naruta baca ko meki milodo. Pak mega tu biasa kau runtu tahu baca yero ewang kalinga na baca makadaka kere gina guru ye. Sisan na yero tay sida pena na tanay ka nakabika nasang wadi ka jepe nasang ibaca tahaya ko to milodo. Kakato bata maka kunru ye. Nasa tunakutannya tahaya yero sa salawa. Nasa wadi ka jepe ibaca tahaya ko to milodo daku aga ya sa tahaya. Yero daku baca salawa yero makanya salawat itu disebut salawat Ibrahimiyah. Nasaba dai pacio i alena pangulutan Nabi Ibrahim. Nggih. Jadi aku ni roko makun rupahang ite. Nama raja wade disangi. Jadi tengerang ya, kotomelo matinro, si bawa kotomoto, si bawa kotomelo toba, si bawa kotomelo milodong. Ah, iya roh. Jadi makanya ko meki masam paja sunat toba, makanya to ya itu. Dibaca jolo, napaki makan dek sampaja sunat toba. Sholat sunnah hajat juga. Apa ya ko sampaja sunnah hajat tu madu berupang. Angkalalo tu as-sholatu hajatin min kulli hajatin. Istilahnya sampaja sunnah hajat na Nabi hadir. Itu ada khusus samalannya. Sampaja sunnah hajat na Nabi hadir itu maka itu kok kita nih mantasapi itu ditulis tangan. Jadi noki 5 Imam Syafi'i yero sampaja sunnah hajat dari Nabi hadir langsung. Iya. Jadi dia sembarat tuh foto mas sampaja sunnah angka pengupu khususna. Iya. Tapi aku ya biasa. Ampati mas sampaja sunnah gitu. Sampaja sunnah haja. Biasanya itu ko sampaja sunnah haja bu. Biasa napake teh alam nasrah rakaat pertama, qul huwallahu akatalu rakaat kedua. Magi na qul huwallahu rakaat kedua maka dapat tamak korako na pemilau. Apa ia tu pengupu na sampaja sunnah ibu na pengaruhi lada tu kehidupannya. Termasuk sebenarnya sampaja perlu makanya tu liwa pasangan tu ya aja tali pengupu tak batiada. Iya aja tali pengupu tak batiada. Dia nak kada harangi dia tu tamadosa ko tali pengupu de. Namo ta baca kasisa butak batiada de tu tamadosa. Apalami ta lolongan tapi dalam ilmu hikmah disebutkan itu mempengaruhi kehidupan. Jadi ya koto mala pengupu isapa ia mengangkat derajat dan juga sekalian untuk rezeki. Jadi ya komeki mala pengupu makan jala ada koma sampaja sunnah haja termasuk juga suratul waqiah. Dipeletu. Apa makanannya we. Mak dari kini deh pada jamai gitu. Tisamoga padilanas sureki baca lalas sampaja. Upasanya ia kota baca suratul waqiah ilalas sampajang akka 10 pita baca saliwas sampajang napa pada kota baca cicang ilalas sampajang. Tabahan nih. Gitu. Jadi ya kau mak baca waqiah ki cicam mita baca palawangan na mga ribia isa natako okui sampaja sunnah eta palatu waqiah aja nata baca itu pura ki masampaja sunnah okko na sampaja sunnah eta palatu pada kau tabaca akka 10 suratul waqiah si salah tu kok kilala sampajang makanya kau mas sampajang ita na patamma koran akka 10 itu tamma koran na cicam mi. Gitu kayak magai nasabak pahalana iya ko isaliwan na korangi baca isaliwas sampajang kung kajenne 10 palanna tapi iya ko isaliwas sampajang iya ko ilalas sampajang
150 palanna satu huruf. Paham ya? 15 ya, bukan 10, 15. Jadi ke 15 tabaca waqi'ah, nilainya kok kilala sampaja tabaca. Makanya ya kok sampaja sunnah kita palami suratul waqi'ah. Okilalanna sampaja sunnah eta palattu. Aja na tabaca saliwanna. Apa padamu itu koto mangaji si ba koto mas sampaja. Ibaca ya Rasulullah. Makanya ada ulama kita itu dia nak diruntuk mengaji. Apa okilalan na sampajangin na baca. Mas sampaja sunnah na baca itu. Makanya pasangin aja tarogi ya. Pasangin supaya dia tarogi. Palawangan na mangaribi isa tanya waktu mengaji. Pasangin ya. Palawangan na mangaribi si bawa isya antara maghrib dengan isya tanya waktu mengaji. Ya kok iya aja tak pakai mengaji okoro. Ada apa pakai sampajang. As sampajangi okoro. Iolo na mangaribi waktu mengaji ternyata si sampajang. Pura sarak makoe. Elattu mangaribi denala dito mas sampaja sunnah. Gitanya waktu sampajang imon rina sarai waktu masikiri misiba waktu mengaji. Tapi imon rina mangaribi lattu isa ternyata si waktu mengaji. Waktu mas sampaja tosi. Makanya palawangan na mangaribi isa ang kasampaja sunnah. Asanna sampaja sunnah awabin. Anna rakanan katoma kada sampaja sunnah toba pada mui. Awabin na sabak torewa taubat karena dia dampangi dosa. Magini asa torewa asabak pura ki makareso kolino yurusu mana jama-jamange dara yurusu balu-balu yurusu galung yurusu mangaribi isa to monro masigie aja na torewa law boleh asam paja sunnah ki anna rakana maka dia nabi tapadai apalanna ko masam paja sunnah ko 12 tahun ngetana mataru-taru iyero awabin asanna palawangan na mangaribi isa kaya matandra palan ko mangaji ki na ko masampajan. Iya ko mangaji ki namo tabaca si bigeso de to na kada pada apalan ko mangaji ki 12 tahun de. Tapi iya ko masampajan ni anna rakana pada ko masampaja sunnah ki 12 tahun yang tanah. Iya na to na kada tau pandrita batareka palawangan na mangribi isa tanya waktu mangaji tapi waktu masampajan. Paham ya? Megan mapat di ulu. Apaan kebacaan na yung kakakay? Iya miyak wagaji ko pure mas sampajang mga ribi testas. Napteugan rusuk mangaji. Iya ko ya, de na salah. Rogi mi. Kotomelo mak deke pahala de na salah. Mangaji ki malolongan ya palang. Lolongan topi baraka. Tapi iya ko pak dekeng rogi ki. Asampajang okoro nasaba waktu sampajang iro. Waktu sampajang jadi iro mangaji tapalamon ribi ken ritaro okogi yolo na mangaribi okogi monri nessa. Nasaba iya to si yolo na mangaribi namo mi suro ki masampajat itu nawadi apa naten mi matuy na bitta degaga sampaja riwatu macalla lamatan nasoy gang kalabusisan na. Makanya angka apa surat dibaca kumelabu matan nasoy wasyamsi walaili kulon surat bil falak kulon surat binas ya kota panandungamu ya rasoso insyaallah pada way busi daleta dena petu ya tuh ya. Jadi yoki tu mo ko pak balu-balu insyaallah lancar balu na tuh ya. Yang penting apa walaili wasyams kalau surat sebelum labu matan nasoy apa surah kata palamu kalau surat bil palak to pasang dia tak palak imate bawan nas
Dibaca. Surah ke-91. Ya wal lail surah ke-92. Jadi kalau surah bil falaq surah ke-113. Kemudian kalau surah bin nas surah ke-114. Sidepe mananya itu. Jadi sidepe iwal syamsi bawal laili sidepe itu kalau surah bil falaq sebab kalau surah bin nas. Ya kau dia tak apa kita baca. Ya kuat dingi agak senang. Tapi ya kau ya pak, namo je tak apa lah korangnya. Namo tak apa lah wadito tali korat tak baca. Apa angkat tu kelebihan nak kau makan ni korang. Lalu runtuh kau hadise maka Nabi menyentuh Al-Quran itu mendapatkan 2000 hasanat. Dosak budaya cengi lolongan nareko ya kata ni korang. Dia pani baca je. Napa ya kata ni. Makanya itu ya anak-anakku yang patilawah meripat nyawi taya rohape nama ni tuli napako aku mengaji wi dia na nabawa korang patilawai rawi tanala mani ripat na yero dia na pada tu baraka si saleh. Iya. Makanya juga Al-Quran itu punya syarat la yamassuhu illal mutatahharun, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang dalam keadaan tatahhur suci. Iya, makanya tausahakan inang ka korang. Apa namoi karawam itu korangnya dosa buta palana. Tapi jatuh sini akalangi. Tuli karawa bato si makan apa sih? Maka dan kasih dosa buyala silalu. Itu aja. Apa kata saya tu tahu ya saya tu nak kalangi nasa tuli karawa bato ni ha. Itu. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi apa waktu buah sebenarnya 5 waktu tapake guna tongangie yolona mangaribi makanja mengaji atau masikiri imonrina mangaribi letu isa makanja ipake masempajang sepertiga malam makanja ipake milodong dan sholat menjelang subuh di waktu sahara ipake toba imonrina subuh letu isra ipake masikiri. Deto nawa di masempajang aku tu. Aku pisra enak pakai masempajang. Solat sunat suruk tu. Ia penijamanya tu narekotame di waktu suruk itu kan dikerjakan. Solat sunat isra. Jadi monrina subuh tu dega sempajang. Kecuali masuk suruk itu baru bisa. Kata tu maka dah yero sampaja sunat isra sampaja sunat duhamo dari pamula waktu bukan. Saya berani mengatakan tidak. Magai. Sampaja sunat surupe pangupuna wa duha si balam nasara disunahkan ia sampaja sunat duha di awal waktu ayat kursi ke 10 rakaat pertama kul huwallahu ke 10 rakaat kedua. Yang kedua ia sampaja sunat duha di awal waktu lengi pak donganna Allahumma duha wa baha ia ko pak dongan salat sunat suruk beda itu Allahumma ja'alna nura nur itu si salah. Yang ketiga, ya kau sampaja sunat duha di awal waktu itu dia masih ini aku pun Allah Taala. Ya kau sampaja sunat suruk maka dia Nabi ta pada kau lawi umrah si bawa ya ketelu. Si salah. Jadi kau enggak tahu maka dia mau tu sampaja sunat duha di awal waktu yang mau suruk itania. Ina sileang ngi ha. Pada ini masa sampaja sunat. Makanya ya ini dia gaga jamata, dia toga gaga tapi kau rewa ki pure masampaja subuh aja tasale masigi asikiri-sikiri ini age baca tabaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu 166 kali. Napa Allah 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 itu 66 kali. Baru hu itu 77 kali. Napa itu tuh Fatihah. Itu sikiri lahiran, sikiri rahasia dan sikirnya ruh. Orang yang mengamalkan itu insya Allah husnul khatimah. Tapi caranya tadi dibaca itu la ilaha illallah. Aja kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La itu kan ditarik la ilaha illallah. Itu makanya masuk. Makanya kata itu mengikuti irama
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan tu maco karena dia tarik itu. Angkat tu rati babi la ilaha illallah. Itu. Jadi itu anunya. Makanya kita pakai itu la ilaha illallah. Iya miko malam-malam mai tepat tak biasa tuh. Mau mak bere jamaah marak jito, mau masikire marak jito, matana mana ngalelewe aja tak cukup cengaki. Kupure mas sampai subuh. Melihat ke langit itu, tak kaya. Agak tertarik sedikit nih. Napa taloko capak lilata telepongi, tak baca. Allah, Allah. Itu dengan pelan, tarik. Insya Allah. Itu dikuatkan iman kembali. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.